Dober dan in lepo pozdravljeni v naslednji epizodi podcasta. Prejšnjič smo si pogledali, kako funkcionira pridevnik v nominativu v vseh številih, v ednini, dvojini in množini. Danes pa bomo pogledali akuzativ. Akuzativ je po vrsti četrti sklon. Uporabljamo ga z vsakdanjimi glagoli, kot so gledati, igrati, brati, jesti, pisati, kuhati, poslušati, pisati, študirati in tako naprej. Uporabljamo ga tudi z nekaterimi predlogi, na primer v, na in za, ko pomeni for. Poglejmo, kako funkcionira s pridevniki. Začnimo z ednino. The accusative is the fourth grammatical case. We use it with the everyday verbs such as gledati, igrati, brati, jesti, pisati, kuhati, poslušati, pisati, študirati, and so on. We also use it with certain prepositions. For example, v, in, na, on or to, and za when it means for. Let's see how it works with adjectives. Let's start with the singular. Moški spol. Imam velik kozarec. Tukaj imamo pri pridevniku in samostalniku enako končnico kot v nominativu. Ampak pazite, če imamo samostalnik, ki spada v kategorijo živosti, se to spremeni. Na primer, brat, Janez, zdravnik. Takrat sta končnici tako za samostalnik kot za pridevnik drugačni. Na primer, imam lepega brata. Torej, za samostalnik dobimo končnico a, pridevnik pa dobi končnico ega. Poglejmo še dva primera, kjer imamo kategorijo živosti. Imam dobrega zdravnika. Poslušam veselega Janeza. Masculine gender. Imam velik kozarec. I have a big glass. Here, both the adjective and the noun have the same ending as in the nominative. But be careful. If we have a noun that is alive, this changes. For example, brat, Janez, zdravnik. Here, the endings for both the noun and the adjective are different. For example, imam lepega brata. I have a beautiful brother. So the noun gets the ending a and the adjective gets the ending ega. Let's look at two more examples with the nouns that are alive. Imam dobrega zdravnika. I have a good doctor. Poslušam veselega Janeza. I'm listening to happy Janez. Ok, gremo naprej na ženski spol ednine. Tukaj je malo lažje. Tako samostalniki kot pridevniki v akuzativu ednine dobijo končnico o. Na primer, kuham dobro juho ali berem zanimivo knjigo. Okay, let's move on to the feminine singular. Here's a bit easier. Both nouns and adjectives in the accusative singular get the ending o.
For example, kuham dobro juho. I'm cooking a good soup. Berem zanimivo knjigo. I'm reading an interesting book. Pri srednjem spolu ednine pa je še manj komplicirano. Nič se ne spremeni. Tako pridevnik kot samostalnik ostaneta v isti obliki kot v nominativu, torej s končnico o ali e. Na primer, jem dobro kosilo. Imam rdeče jabolko. Imam veliko stanovanje. With neuter singular, it's even less complicated. Nothing changes. Both the adjective and the noun stay in the same form as in the nominative, with the endings o or e. For example, jem dobro kosilo. I'm eating a good lunch. Imam rdeče jabolko. I have a red apple. Imam veliko stanovanje. I have a big apartment. Dvojina in množina sta pri vseh spolih manj komplicirani. Začnimo z moškim spolom v dvojini in množini. The dual and plural are less complicated for all genders. Let's begin with masculine nouns in the dual and plural. Za samostalnik v moškem spolu dvojine imamo končnico a. Enako je tudi pri pridevniku. Na primer, imam velika avta. Imam dobra zdravnika. Poslušam dobra učitelja. For masculine dual nouns, we have the ending a, and the adjective has the same ending. For example, imam velika avta. I have 2 big cars. Imam dobra zdravnika. I have 2 good doctors. Poslušam dobra učitelja. I'm listening to 2 good teachers. Tudi za množino je podobno. Za samostalnik v moškem spolu množine imamo končnico e in tudi pridevnik ima enako končnico. Torej, imam velike avte. Imam dobre zdravnike. Poslušam dobre učitelje. Ampak pazite, pri dvojini in množini nimamo več kategorije živosti. Ta je samo v ednini in v moškem spolu. The plural is similar. Masculine plural nouns take the ending e and the adjective has the same ending. So, imam velike avte. I have big cars. Imam dobre zdravnike. I have good doctors. Poslušam dobre učitelje. I'm listening to good teachers. Be careful. In the dual and plural, we no longer have the category with the nouns that are alive. That exists only in the masculine singular. Gremo naprej z ženskim spolom samostalnikov in pridevnikov v dvojini in množini. V ženskem spolu dvojine imata samostalnik in pridevnik enaki končnici. To je končnica i. Prav tako v množini, kjer imamo končnico e. Ženski spol dvojina. Kuham dobri juhi. Berem zanimivi knjigi. In ženski spol množina. Kuham dobre juhe. Berem zanimive knjige.
Let's continue with feminine nouns and adjectives in the dual and plural. In the feminine dual, both the noun and adjective have the same ending, I. Likewise in the plural, where we have the ending E. Feminine dual. Kuham dobri juhi. I'm cooking 2 good soups. Berem zanimivi knjigi. I'm reading 2 interesting books. Feminine plural. Kuham dobre juhe. I'm cooking good soups. Berem zanimive knjige. I'm reading interesting books. Čaka nas še srednji spol, kjer je ista pesem. Tako v dvojini kot v množini imata samostalnik in pridevnik enako končnico. Za srednji spol dvojine imamo končnico I, za množino pa končnico A. Poslušajmo primere za dvojino. Jem dobri kosili. Imam rdeči jabolki. Imam veliki stanovanj. In za množino? Jem dobra kosila. Imam rdeča jabolka. Imam velika stanovanja. We still have neuter gender left, where it's the same story. In both the dual and plural, the noun and adjective share the same ending. For neuter dual, we have the ending I, and for plural, A. Examples in the dual. Jem dobri kosili. I'm eating 2 good lunches. Imam rdeči jabolki. I have 2 red apples. Imam veliki stanovani. I have 2 big apartments. And in the plural, jem dobra kosila. I'm eating good lunches. Imam rdeča jabolka. I have red apples. Imam velika stanovanja. I have big apartments. Torej, si morate zapomniti le pridevnike v moškem spolu ednine, kjer imamo kategorijo živosti. Povsod drugje so končnice pridevnika in samostalnika enake. So you really only need to memorize the masculine singular adjectives where we have the nouns that are alive. Everywhere else, the adjective and the noun endings are the same. To je vse za danes. Na Instagram bom objavila vajo za pridevnike, da jih boste lahko hitro in pravilno uporabljali. That's all for today. I'll post an exercise for adjectives on Instagram so that you'll be able to use them quickly and correctly. Lepo se imejte in se vidimo!